bontate ke ile ka kopa bohlanka ba haeso le mafapha a haeso kaofela hahololo a meyang ditabeng tsena tsa bohahlaodi bonono le botjhaba hore letsatsi la kajeno e ke ebe letsatsi le kgethehileng leo re tlo amohela sehlopha sena sa Sotho Kids ka mora hore ba tsamaye leeto lena le letelele leo re le latetseng ka nnete ho tloha qalong. Ke ne ke utlwisisa hore re lokela ho tlo bontsha teboho ya rona le kananelo ya rona ka di-performance tseo re boneng le di etsahale le kontinenteng ya Europe. Ke leboha hape hore mona mo le fumaneng monyetla wa ho bua le buile ditaba tse ngata tse kgolo tse monate tseo nnete ya sala re lokelang hore re di utlwe le setjhaba sa Basotho ka kakaretso ba di utlwe. Ke lakatsa ho tjho hore ke la ka tseba ha le ne le tsamaya mbe ke re ke bua le lona bohle ba teng mona, ke bua le Sotho Kids, but I'm also thinking hore ke bua le Basotho as a whole hobane neng mosebetsi ona ke mosebetsi o moholo haholo. Ke batla hore ke la ka tseba ha Sotho Kids e tsamaya, ke la ka tseba hobane ba ntse ba pota jwalo ka ba tjhulo, ba ntse ba batla dithuso, ba batla ditaba tsa tlatsetso tseo ke tla ke reflecta ho tsona leitinyana during my speech. Empa ka nnete ke kopa ho phatlalatsa hore ke a tseba hore Sotho Kids le se ke bone hangata ha e mona, ke tseba hantle hore is one of the outstanding groups tsa performance e tshosang, but I didn't know honestly hore you can go to Europe and do such wonderful performances. It was really amazing for me. Like I'm saying, the power of social media, follow all the way. The huge fellowship ba apara diaparo tsa Basotho ba na le lona ka thabo e kgolo. Re bone impact e le entseng e ka re thusang haholoholo ha e tla ditaba tsa bohahlaudi. Empa taba ya ka e kgolo ke hore honestly speaking ha le ne le tsamaile le ile Europe, it's by your own choice. Bomme le bontate le decide leng hore ha le fihla mane e hlile le batla ho hlahisa sebopeho sa Basotho. It's by your own choice. E re etsang hore be highly humbled hore hohle mo le yang le ne le phamisa flaga Lesotho le beya hodimo hore batho ba tsebe ka Lesotho, batho ba tsebe ka lona, batho ba tsebe ka di-performance tsa Lesotho. Taba eno e re entse re be proud hona. Bo proud ba rona bomme le bontate bo tswela pele ka hore le a tseba mme o e buile ka matla a maholo hore sector ye ya creative industry ha e mona Lesotho ke taba e re tlamehang ho e bua ka sa e swabele hobane re batla ho thusana, re batla ho thusetsa. Sector ya rona ya creative industry Lesotho mona entse e saletse morao haholo. If I may make example, mmuso o na le di-sector tse fapaneng. We will start by, for example, o na le sector ya health, o na le sector ya education, o na le sector ya public works, and all of them. And you know very well how the sector ya rona ya creative industry entse e saletse morao haholo. Ke thabetse haholo mosebetsi o lo entseng letsatsing le ntho e nngwe le nngwe bomme le bontate yo re etsang nna le lona e ya mane ho Basotho, e ya mane ho mmuso wa motlotleng, e ya ho cabinet, e ya ho parlamente.
mo re phamisang letsoho la rona ge le creative industry hore re kopa hore le re bone re kopa le ke le shebe hore na creative industry na ena le power e kae ho nyolla naha ya Lesotho tebetebeng ena e leng ho yona. Mema Mello and myself le di colleague tsa rona re khanna policy yeo di goal tse ding tsa yona. One of his goals is to make sure that we improve the image of Lesotho. To improve the image of Lesotho, we need to do things across the world. Tseo batho ba tla re Lesotho lena ke lefeng. And no doubt, Lesotho Kids has done exactly that. Ho phahamisa the image of naha ya Lesotho matjhabeng. Me bommele bontate tabena ke a itisa. I always say it's myself, it's all of us in the creative industry. We have to stand up and make a case for creative industry. Hore muso wa Lesotho, hore parliament ya Lesotho e tsebe hore re lokela ho nka karolo ya dikgafa tsa Basotho. Re lo etsetela creative industry. Mohlomong le ha masimo mane ho sa lengwa. Mohlomong le ha re ntse re na le dikoloto tse ding tsa tlhokahalo ya mosebetsi, for the government to know hore creative industry is powerful. We need to take the dikgafa tsa Basotho re di isa mane. Ke ka dintho tse re di etsang tse tlo convince mmuso wa Lesotho, so that ha ke bua ke le letona la lona, so that ha ke bea case ya lona ka cabinet, ke bea case ya lona parlamenteng, batho ba be ba tseba hore mohlomphehi minister ntwena o buelellang re bone hore na e powerful ha kae bomme le bontate. Ke batla hore ho lona, yes, we were unable to support Lesotho Kids ha e tsamaya. Ke ntho eo bohle ba tsamaya ho e tseba hore as a ministry we were unable to support Lesotho Kids ha e tsamaya e ya Europe. But here are the reasons. Tse re tsamaya hore re di tsebe kaofela re be re thusaneng hore na re di hlola jwang. First of all, ha ona monyetla o le lekala la mmuso hore o ka ntsha tjhelete wa isa kae eo o sa e budgetela. First of all, we need to budget hore re tla re kgona hore re tshetse dintho tsena. Mme tsatsing la kajeno ke batla hore ho lona Lesotho Kids le bohle ba teng mona le Basotho, particularly ba ka hara creative industry, le re file lebaka le hlakileng la hore selemong se tlang sa ditjhelete me Mamello le lona di-directors, we need to have a budget e tla supporta Basotho ba creative industry, be it Lesotho Kids. I'm sorry we will decline the invitation. I hope we can up because next financial year I can guarantee we should have budgets. It also is a creative industry, particularly Habana Lady Memo. Remember, it's a role where is to improve the image of Lesotho. Therefore, to improve the image of Lesotho, we need to budget for Batobalo to start to improve the image of Lesotho. Next year, if you will get financing for the Fofani and you will get financing for accommodation, Lekalala Haiso, Lenokala financing for food and other things for you. And remember, they have lost a lot of money. I am saying, they have to be ambassadors of tourism. Now I am saying, go and sit down with them as ambassadors of tourism. Now, buy 100,000 or so. Let's see now what kind of a contract we can have with them. Elite ambassadors of tourism, so that somehow in the long run we can replenish 100,000 in It's very unfair, but you understand there was no way we can have it as a budget there. But starting from next year, nake kopa hore re budgetele bommele bontate. Haselo na fela ka hara creative industry. Re lokela hore re nanabeletse letsoho, but ka ona mokgwa ona o re buang ka bona. I want to tell you now, maobane ne tlameha hore be ke la ka ba dineng ya
one rorisang mojar ke mojarane ya yang to what we call Mr. Tourism Africa competition in Nigeria. Ke motho wa beauty contest kapo pageant whatever. We are more. Le unfortunately o tlo tsamaya ho sena support yeo re mo fang yona re le naha ya Lesotho. What if ha fihla mo e ba the winner? Jwalo ka ha le khutla le the winner sitje. What if ha khutla mo e ba the winner? La bona hona tshwabo e tlo ga pagala na ke e kae. So I'm putting this thing forward because ke dintho tse ka rentse bo mele bontate le re thusitse hore le ha e ba re ne re le borokong re elellwe hore it is through you re ka promote naha ya Lesotho, both from tourism point of view and both from culture and of course performances. So kanete kamantswana ke mpakele ka hore we need to be broad as well. Mona it was a creative industry ka ofela ke batla hore ke di kenyeletse fela so that you understand the bigger picture. Mona tebello ramakongwana because sports is also part of creative industry. Ona ile Sydney di mathintseno tsa lefatshe tseno tse kgolo hakana o khotlile a hlaile number 3. And I'm saying this because one CEO ke bua ka yona because I'm also saying I'm calling upon lona di CEO le batho ba okametseng di organization hore Sotho Kids ke Sotho Kids e khotlile e re entse re be proud ke kopa le bone Sotho Kids le ha ba nene it's after a week up after a month. But how kabale one company e utlwisisang taba rona na I want to re tle re khutle re tlo tla ga le tlotla hape ke bua tabena because one CEO of a big company on let's say it's a minister, I want to help you hore tebello ga makongwane ha fitla le Lesotho mo ge motlotle. So I'm calling upon hore Lesotho Kids, I'm calling upon Lesotho Kids ka the display a performance e ba etsitseng. I'm calling upon the company sorry ke kopa hore re tshwarisane matsoho ge tlotla re tlotlang batho bana bo Melbourne that kanete ka mantswana ke batla hore re leto bo Melbourne that it was only last year ha re ne re qalela ho budgeta for National Music Awards hobane ke ne ke re ke le mohlanka le kaleleng ha ke bone letho leo re le kala re le muso re mona re we are showing appreciation for batho ba creative industry. Ha re kgone hore re theoele class man mo da director o theoetseng teng re lo kalella ho hlwaya the talent from the grassroots development he otle e be tlotla e fitla boemong bona bo eleng ho bona. So ha le selele boemong bo leleng ho bona ke ne ke bona re sitwa fela le hore re ka le appreciate perhaps ka a National Music Awards. I'm saying this because it's one event e ke bonang hore dilemo tse tlang re qadile fela selemong se fetileng. I've realized hore selemong sena is getting bigger and le dilemo tse tlang e ntse tlo hola e hola ke hlahisa dintho tsena hobane ke re it is through our efforts collectively re di etsa ka hara creative industry to make sure hore re hodisa taba ena ka nnete ka mantswana bo Melbourne tate re lebohile haholo. We have seen the energy like you were saying that the energy re bone ke ne ke dula ke ipotsa ba bang ba lona re ne re qata ho khutla le bona Osaka. It was such a long trip, maybe over 15 hours. How fitla mo no o khathetse o fitla conditioning tse fapaneng ho so chisa. I was wondering hore ebe ba khona jwang batho ba Basotho Kids but also hlalositse that demon. I've seen your strength, I've seen your energy, I've seen your resilience, I've seen your patriotism. Dintho tseno kaofela bo Melbourne that re kopa go opela se hlopha sena. It was so amazing. Ka mantswana bana beso lefapha la haeso la LTDC in appreciation of the valley entseng le hlophile dimphonyana mme ke a gola hepe mabelo le hle re sebetsa bana ba tsena mme ke kopa na le director o atamele ke kopa o atamele director Sotho Kids bon Melbourne dimpho tsena re se re boletse na the bigger picture
na re batla hore re lebe kae le lona le creative industry as a whole. But ka mosebetsi ona e lo entseng mona re kopa hore re le Ministry of Tourism, Sports, Arts and Culture, re le Lesotho Tourism, re le Lescosa, le bohle be re sebetsang le bona di-partnera. Ge fetisetse ho Sotho Kids, a token of appreciation is written Sotho Kids in recognition of your contribution to the promotion of Lesotho as a premier tourism destination. Thank you. As a group and individually, special marks and special t-shirts. Still, means everybody have the appreciation. So the keepers, I mean the markets, they win the beautiful logo of Lesotho High. So the words the most happy in the appreciation mabito alone. I also Tarali Skipa Saham. Esha Samankia Mweketi Sitipe. Fella la Shapala performance long today. Skipa Saham Kisena, thank you so much. Esha Samankia refile Sikela. Okay, thank you so much. This is the t-shirt for you. Abasa latela game booty man. Abasa latela game mahebe siatana. I wish apatwana, ne? Thank you so much, Nate. The keeper general can sort out and sell the mall, sell the ships and the sizes and the party. It's a Samankia, Mapiti, it's a Samankia Lindy Wendama. Esa Samangia di tua Mela. Asa Samangia Mohani. Esa Samangia tangi solitimelani. Abasa latela kira tabile nai. Habanya ni sukuro. Abasa lato lagi tawa mukwati. Abasa lato lagi ritumetse mahanya. Lens.